usumbu menjerang ba, ubak senya balang dar. Ulapan benar bu unsalum gajing yalang bat giseng ginong ya tourist taxi na Meghalaya ba Assam, hakashpo tarik unay lur ahaja apun rio, banekran halor gajing bagijia kandu a Assam, hakapor ba lecha Guwahati bat kiwi gibenta jongka Assam. Ubak senya balang, ulaong, bakajinya kandu a sekretariat hakasengi ublay, ka arpulay tarik nailar ahaja apun rio, kalong kabasay so, kumta, lamanjur lang ban pene kasuk kasany, hakabakikan huan na Assam ru kilaweng ya gajingkang, banyat kikali na Meghalaya. Kumta lamanjur, bakajing yat kikali turis na Meghalaya ba Assam, kan beteng biyang gumajulong, handu kasyapaw tarik na ilor ahaja apun rio. Halor kajing siyo baylut kasan kikali kibala julor, usumbut menjerang ba, ulaong, bakasorka kapan kajing tip kabasya na baro arliang, halor kajing syapin julor kikali Assam ba Meghalaya, mat onle at kumkaan. Bila aktivi don ni gajing wit katukan ni di arlai si balare kam tam do bajia gitu incident nai terus tahu ya den juga untuk menin ngilale cha Assam dengan government more or less ngila one sa gajing ba peace should be restored karena don ni benang sak sak lagi ni association tak ni berapa ma bepri don ni ka hok jong kuat di syai bahar ni government ba kau dek mo borom boros ka do bon di sya pun wit sya pun thut cha Assam and then claim against the government claim against you know di kuat government kan simkia ni problem kan driver association turista juga bon kecil ni state Assam temene hadu baik tam lagi kebni bon yang ni gay berapa lagi poi kau ke jimut ke ba nilai ulang berapa ke jimut kalau kumni to yakni ke tourism face for Assam nilai pembek na ke komiti ni tang kau ke jimut ba hapo sipo tur September ngan khot komiti dak bodon lang ba commissioner transport Assam baru jongi then all the other important officials from the government of Meghalaya and from the government of Assam rangkat berkibino ya lam association ni kenang banyak sorno ya gini problem umbre su jom itu publikin sa ben sepo cakap kili mana kasi ya kata dia kan meni ya gini ke jing bin itu kayak kawan ngai we nani nandu si bili kenang ba in ya in yang kumaju hindon su kono ru jingit hadu sipo to hadu sipo kenang in discuss baki kenang ba community in yoga positive result from both state kenang in la banyak kumaju ya jadi kibai agenda super kibai asusun gila aflang dan minta habikan tanggung di state. But dia kata apa ni kan pak nak kesini dan minta apa mesti kibai aku boleh sibuk kamu tamu member dari tourism baru kau beli menega dari si Sunday kami baru nilai peluk dan minta kecing bahagia pada ini macam aku boleh sibuk pak bertunggu ini official baru meeting along so fruitful meeting and so nice. It was really positive meeting. The community apa gini store tarik jong satu bakar ini kendo pada Assam counterpart insol dulu sebelum berasa berdaya begini tourism action jong